ati jilaan fooda ajandaa torban kana na dinqekka maleetti dargaggoo Naajeeriyaatiin gurguramuu kaleeti TikTokiin na dinnaa waan haaraa ilaaluuf yoon Facebook saaqu shamarraniif dhiirri waa'ee kalee qaaqu anis maali jedheen qorachuutti fufee aarii koo ba'achuuf anis asiin dhufe kan dichii dhiphise dhalaa malee jira namuma si dhoowwu akkam dhabde firaa sanuu bara jarri qalteenu murmurtu ati maal habaasuuf kan kalee gurgurtu waan nu ta'aa jirru osoo jaan agartu osoo lubbuun dhiiraa cubbuudhaan dabartu ati maal taateeti kan kaleen gabbartu baxiraaqaa wayii gurbaa sammuun distii yoo diqqoo wal dhabdan tariisiif deebistii jedheenitti yaade muu kaleen kan kee raafuun biraan godha waa biraan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf ati jilaan fooda. Okay, gaafii ijoollee hedduu waan ta'eef walitti qabee isinii deebisa. Duraan dursee arraba hin barbaachisu. Itti aansee immoo ani nyaata hin dalagu jechuun badoomsa hin qabu. Isin bar nyaata dalagamu qulqullinna moo ijoollee qabamu mana tokko tokko nyaata illee qulqullinna illee ijoollee illee namu tokko barbaadan. Mana tokko tokko immoo nyaata fillee daa'imaa fillee qulqullinnaaf illee sarraatanya ka barbaadu jira. Isini galee kanaafu isini wallahi lazim mucaa tokkotu jira baay'ee na ajaa'ibe dalagaa ijoollee takka argee fi wifi hin jiru jennaan bakka wifi hin jiru hin galu jette takka immoo rakkoo hin qabu jette mana ijaazaa teettee ji'a hedduu jechuudha wallahi mucaan ida ittiin qalladaa jira ittiin qoosaa jira yoo mana madaame dhaytu wifi hin jiru jedhani ta wifi barbaaddu sun badhetti haftee ta rakkoo hin qabu bakka anuyyuu daatanii guutadha ta jettee deemte sun immoo mana wifi jiru wifi yoo jiraatuyyuu bakka lama jira jedhan fooqiif dakana waan isin ajaa'iburra gizee tokko tokko wanta akkanaatillee jira kaachirra hafe immoo yoo nyaata hin dandeenye yeroo ammaa yoo ati dalagaa dhugaa ka barbaaddu taate Instagramatu jira TikToktu jira YouTubetu jira Oromiffaan Amaariffaan Arabiffaan Ingiliffaan yoo ati nama dalagaa barbaadu nama mallaqa barbaadu nama kaayoo qabu nama jijjiirama barbaadu ta'e taanaan nuuyyuu internet irraa laalaa dalagna mara isaatu dandeenyeeti miti garaa haadha keenyatti baranneeti miti biyyuma arabaa kana dhufneeti nyaata hin danda'a garuu madaamin kee ta duraan bira dalagu internet irraa laalaa dalagoo jetteen ati ka afaan dandeetu ati ka biyya ambaa dalagdee dandeettu miti namni biyya irraa dhufe bilbila irraa laalaatiin hin dalagu qimamii ka wal fakkaatu laala kan isin dhiisatiniin isin qaama dhiiraa kunuunsuu barattanii dhiira jala ciisuu barattanii qaama keenya san birrii 10 birrii 20 gurguruu barattanii urgaa shiishaa barattanii suusii barattanii bishaan keessatti wal asha'uu barattanii ispaaltii irra deemuu barattanii hadiiqaa keessa zooruu barattanii akkamitti gadi jettanii mana arabaa dalaydan yoo namni dalagaan hin jira kotta dalagaa isin jedhe qulqullinni moo daa'ima qabu moo nyaata moo maalinni dalagaan kiyya namni dalagaa barbaadu kaayoo qabaate taanan nyaata dalagoo isin jedhan Instagram irra baasuu ni dandeetta TikTok irra baasuu ni dandeetta YouTube irra baasuu ni dandeetta fedhii kan keeti fedhii qabaate taanan jaalala dalagaa qabaate taanan jijjiirama feete taanan ilma namaatii wanti hin dandeenye hin jiru afaan hin beektaa Arabiffaan afaan feete nyaata laalteetiin hin dalaguu ni dandeetta. Arabdoota immoo yoo dalagaa ka barbaaddu ani mana duraan dalagee xiqqoo dalagaa madaamin teeta duraan bira dalagu miidiyaa irraa Instagram irraa YouTube irraa na ergitee laalaa dalagaa kanaaf achirraa laalee isin dalagee rakkoo qaba jetteetiin afaan nagaatiin hojii haasoftu arabdoonni sii laafan. Alhamdulillah immoo harka keenya baay'ee nyaata mi'eessa ijoollee teenya jechuudha nyaata kamiyyuu tanyata dalaydeen hin dandeenye nyaata guyyaa tokko dalaynaan harkisii maashaallah tabarakallah harki keenya dalagaa waan hin feene fi malee dalagaa yoo feetan nyaata illee dalaydan nyaata dalaguun interneetni bashi internet ana khanna jettaniitiin arabaan internet irraa laaltanii dalaguun dandeettan እንደማስጠንቀቂያ ነው እምነግራችሁ እንድትጠነቀቁ ከሰማችሁኝ ማለት ነው ያው ስደት አትምጡ ጥሩ አይደለም ተብሎ እኔ ሳልመጣ በፊት ድሮም በቲቪ ነገር ነበር ማንንም የሰማ የለም በመንግስትም በፊልም ደረጃም በብዙ ነገር ተሰርቷል የስደት ክፋት ማንንም የሰማ የለም hatta እኔንም ጨምሮ መተናልና መቼም እዚህ ላይ ቲክቶክ ላይ ስለተጮኸ ስደትን የሚተው የለም ተው ስንላቸው ለራስሽ ተመቻቸች እየኖርሽ ሌላው እንዲያልፍለት አትፈልግም የሚባል መልስ አለ በተለይ አገር ቤት ያሉ ሰዎች አይረዱም አያውቁትም ምንም ብትናገሩ አይሰሙም ነገር ግን ያው በህገ ወጥ መምጣታችሁ አይቀርምና ስትመጡ እንኳን ሽንት ተመርመሩ ምክንያቱም ቦይፍሬንድ ፍቅረኛ ሊኖራችሁ ይችላል ትዳራችሁን በትናችሁ ምትመጡ ትኖራላችሁ እዚህ ሀገር ያየሁትን ነው ምነግራችሁ ቢሮዎቹ እዛ ገንዘባቸውን ብቻ ነው የሚፈልጉት እንደምንም ብለው አሳልፈው ወደዚህ ይመጣሉ አጋጣሚ እቺ ሴት እድል ቀንቷት
ማዳም የምታሰራት ማዳም ከተገኘ ይዛት ትሄዳለች። ቪዛዋን ለማሰራት ያው ምርመራ ይደረጋል። ስታስመረምራት እርጉዝ ከሆነች ትመልሳታለች። ያቺ እርጉዝ መሆኗ ከታወቀ ምንድነው የሚያደርጉት? አንድ ፈጣሪያቸው የማይፈሩ እንትኖች ደላሎች አሉ። አልከስርም ቪዛ ሰርቼ ነው ያስመጣውሽ ወይንም ገንዘቡን አንጪና ወደ ሀገርሽ እንሸኝሻለን አለበለዚያ ልጁን አስወርጂና አስቀጥርሻለሁ ብሎ እርግዝና የሚያስወርዱ አሉ። መድኃኒዓለም ምስክሬ ነው። ሁሉም ባይሆኑ ማለት ነው። እንደዛም ደግሞ ጥሩዎቹ አሉ። ሁሉንም አጠቃላይ መውቀስ አልችልም። እኛ ድሮ ስንመጣ እኔ አረብ ሀገር የዛሬ 7 ዓመት ነው ማቀው ስመጣ በዱባይ ነው ዱባይ ኤምባሲ ወረቀት ይሰጣል። ሂጂና ሙሉ ምርመራ ሜዲካል ምርመራ የምታደርጊው ቦሌ ሩዋንዳ ሂጂና ተመረመሪ ተባልኩ። እዛ ሄጄ ሙሉ ምርመራ አርጌ ወረቀቴን ራሱ በቀጠሮ ተሰጥቶኝ ነው እዚህ ሀገር ስመጣ። አሁን ግን ሽንት እንኳን አያስመረምሩ። እህቶቼ መምጣታችሁ ያው አይቀርም አትሰሙ። ስትመጡ ፍቅረኛ ይኖራችኋል ባለትዳር እንዳልኳችሁ ሽንት እንኳን ተመርመሩ። ድሮ ያለ ምርመራ አትገቡ። ሁሉ ነገር ቼክ ተደርጎ ነው። አልትራሳውንድ ሁላ ተነስተሽ ነው እምትመጪው። ያ ነገር ቀርቷል። አሁን ሰው ገንዘብን ስለሚያስበልጥ ህይወታችሁን አደጋ ላይ አትጣሉ። በስንቱ ነገር ትጎዳላችሁ። እምትሰሙኝ ከሆነ እኔ ብዙ ልጆች እያለቀሱ የነገሩኝ አሉ። ብዙ ልጆች እንዳስወረዱ አውቃለሁ። እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። በቃ እናንተ አንዳንድ ክፉ ደላሎችም እግዚአብሔርን ፍሩ ነው ምለው። በቃ እነዚህ ወገን ናቸው። ይበቃል። ከአናፊና ኦልቲ ረኪናፍ ገደዶ ከነፋነ ርጊቴ አኖ ሁምነን ቀቡ ዋቶኮ ሲፍቆዱ ዱኤ ባዱ ሲሌ አንሲኒ ራንፈዱ ሁንዳ dandeessuko yaa barafakkaatu narragaasiif bahaa kan akka kiin jirtu rabbaana fi si uume hunda kee tottolchi keessa keef bifa kee wal qixa bareeche jireenyi koo marri jireenyi dacheedha si malee naan ta'u waa hundi waa marra anoo humnan qabu waa tokko siif godhu du'ee baduu sillee ansinii raanfadhu jireenyi koo marri jireenyi dacheedha si malee naan ta'u waa hundi waa marra anoo humnan qabu waa tokko siif godhu du'ee baduu sillee ansinii raanfadhu dararararara barararararam barararararam darararararam 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 oolmaan kee tulfaatee ka'anaafina oolti rakinaaf gadadoo kan afaan argitee anoo humnan qabu waa tokko siif godhu du'ee baaduu sillee ansinii raanfadhu kam himeen kam dhiisaa waan ati naaf taate rakkanaan rakkate gaddinaan gaddite obsee koo beektuu koo yaa goota jaalala naaf jiraadhu malee malan jedha silaa